Mizoram Hundang te ang bukin voin somni thani sani somni puruk chomada som pakhat khan champhaya idin tharle ang Nehemia bung ni chang sari ti thupui mangin State Day of Prayer New Champhai field ta man ani State Capital District Headquarters le Block Headquarters atong trai rual hun man tura sarkar rual man angin tukin khan khobung community hall po tong trai rual hun man ani Press Information Bureau PIB hoi hotin voin khan Mizoram Journalist Association te chuan April ni somni pani sangi somni panga arol ra che terrorist ten khuwa jinte an beina hun an to CCN thlir tu te chibai vek ule general mon puya kania chanchin thari lo ngai thang u Mizoram Hundang te ang bukin voin somni thani sangi somni paruk chomada som pakhat khan champhaya idin tharle ang Nehemia bung ni chang sari ti thupui mangin State Day of Prayer New Champhai field ta manni he hun hi Reverend Vanal Lena Sunset Chairman State Day of Prayer Champhai District chuan akai suaya pu James Lalni thanga additional DC le patron State Day of Prayer Champhai District ne bok chuan honna thu soin pu James Lalni thanga chuan State Day of Prayer mang thei tura pathian khongai na changtu kan ni hi alom hle a kalkhom te chong trai na in thil ati thei sia she tu te an ni angin voina tong trai na hi pathian in asia in achan sak nge karing tlat ani ati kan hodu ten tong trai tu pui pui mo tak tak anron than chua ba ka champhai churam ri de pa ani awangin dan lavaram ri kan thuwa te ri hlo ti le to ruk te sum don le ezon na konga te pathian du dan anga kan ti theina tu le kan hui ngel theina turen tong trai he apoi mo hle ani atibok champhai district chunga sarkar na thok zong zong ten rin tak le dik te kami pui te tan na kan thoa fin na le ro rel thiam na kan nei theinan pathian tran puina anmo thu soin tong trai pui turin asombok ani voin tong trai rual khuna hian Reverend Lal Ming thanga changte PCI Bethel Bia tu in idin tharle ang uti thupui mangin thu asoya ai zola tanga he hun mang tura local upa Dr PCB sema po in thu asoi bok ani tong trai ruan hun hi hun thuma then ani a Reverend Vanal ha ka zongte BCM Vice Chairman State Day of Prayer Reverend T Somlian ZBC Joint Secretary State Day of Prayer Reverend Zarem Tuanga PCI zo tang bia tu ten thupui poi mo tak tak mangin tong trai rual hi an kai suai ni he huna hen PCI champhai kanan kosan zaipol champhai Bible College zaipol le punarwa fela pachawten pathian fakna ha sa in zaikhom na hun atam the ang berahman anibok upa kelaren tuanga treasurer State Day of Prayer den lom thu soin pastor tuang zapawa Assembly of God chuamal som tong train hun akharani State Capital District Headquarters le Block Headquarters atong trai rual hun man tura sarkar rual na angin tukin khan khobung community hall apo tong trai rual hun man ani khobung community hall State Day of Prayer committee khobung RD block rual man na angin APO pu var ming le na var te chuan ka soin tong trai rual ani a kosan sang suai tu ten chanvo nein tong trai tu pui than chua sa harna alo thlen theina atante sual thu pa choi tong trai te ram suai tu le sarkar na thok ten dik na le rin om na nen thiangin takaram rong an bo theina atante tong trai rual ani bok tong trai rual hi chong thuma hun man nein thu cha tol ngai thak zel ani a kosan sang pastor le upa ten chanvo hi fel fai takin an insem ani Press Information Bureau PIB hoi hotin voin khan Mizoram Journalist Association te chuan April ni somni pani sani somni panga aro rala che terrorist ten khuwa jinte an beina hun an to he mun en ko tu te chuan aral mon nuwa tlo tu an tam pha ti an soi Safon chin na le song bol na India International Kashmir Safon Trading Center IIKSTC DUSSU Pampur Kashmir chu voin khan Mizoram Journalist Association MJA te chuan an to Kashmir khokiang loko pampur he safon tana khovela leilung thatber na ani thu helai thok tu te chuan an soi India hi khovela safon thar chuak nem pani na ni in Iran adota chuti rualin pampura chin safon te hi khovela athaber ani thu thok tu te chuan Mizoram atanga tlo tu PIB team te hi an lo shil safon hi IIKSTC te chuan KZ Khathi International Market ta cheng noili chuang ani thu an soi species zongsonga atamber ani anti a India hian Russia Czech Republic le Europe marnama te ansal nem naber ani thu an soya kum khata safon hi metric ton somni chuang India hian athon chuak thin anti zadha te ba ka rim tu ti sang echi lem lo atel thin safon hi pampora hian packing po ti ngalani Pampora an song bolna hian gram khat botol atanga siam tanani a hebu chunga safon gam khat hi cheng zathum somre panga manani a hemi atanga cheng zathum hi farmer te chan ani a za a panga hi GST ni in
Peking a hian cheng som ni la kani gram khat atanga gram nga thleng Peking hi an kalpuya aya tampo an thral chuak thei bok pampor mun hi Kashmir mun dang nen a boruak le ruwa tui adon dan po adang lam san lawa a mun san zonga po arwal pui hi an om thowa ma se pampor safon te hi chu khovel mun dang te po in an thluk lawa arim atak that ba ka arong po atak thabik ti thok tu te chuan kan palayan sila pampor leilung hi safon atana pathian siam bik ni an hriat thu an soi ani Pahalgam in beina awang hian India in Pakistan a beina hriat hlo tak operation Sindur po a chua pha hial kha ani a he mun be ani nu nikum lam khan tlo tu an tlem pha hle ti he in ka na mun Bitam Valley and Koltu Pahalgam Development Authority te chuan kan palayan sila kumin ero an pungna sa ti an soi en Koltu lamba ka tourist guide lampo in tlo tu an tam pha ni in kan palayan sil ro rara chete chan le mumal omlova an che na hun hi atakin hu an chak ti hemi tlo tu pakhat chuan asoya zanalan tina na to an ni thu asoi bok International Women's Day lom dan tu rel na Social Welfare Minister Pilarin Pui chuan me chia chan chezok le harsat na tua te thei anga chan puya khai chua tum cheu turin kal khom te acha Nimin Khan Azal Cup a kumin International Women's Day lo thleng tu lom dan tu rel ani a he huna hian me che po sang sang ba ka caution me che ayo tele Social Welfare Women and Child Development SWWCD Department how to te antel ani kumin Women's Day March riat su pathian ni ani awangin March som pariat hian dor pui ma te purpose hola man tu ra rel ani thut khoma hian kumin International Women's Day thu pui pekin lukhong ani ti chu ataka ti hlotlin ani theinan mala dan tu sang sang te soi ho ani a Social Welfare Women and Child Development Minister Pilarin Pui chuan me chia chan chezok le harsat na tua te thei anga chan puya khai chua tum tu le ma ni theina zon thewa malak na nei theu turin kal khom te hi afui ani Ramshwai Tuluten Arunachal Pradesh le Mizoram te State Day voice om thum pakwana pualin state mi puite chibai anbuk President Murmu chuan social media kaltlangin state pani te chu ram le lung mo na le namjia rang hausak na mal som an ni a achhunga cheng te po tai matak le pau khau tak ni en ram ma so na atan an tho hok thu atar langa state pani te chu ma an son chun som zel theinan le mi puiten hlotlin na an chan zel theinan du sak na han ngal bok Prime Minister Narendra Modi po in Arunachal Pradesh chu namjia rang le leilung moi na mal som ani thu le he state a nam sang sang te nun phung zemoi tak chuan ram hausak na abel cha ani atia mason zel turin du sakna ahlan Prime Minister chuan Mizoram churam moi tak nam in lungrual nun zemoi le mitai mate omna ti a hriat thlo ani ti in mizote namzia rang rimoi le nun phung chu enton tlak ati thu ta langin mason na changchun zom zel turin du sakna ahlan ani nu le pa thunun thaya social media siamin kongro asulo social media platform lian sang sang en call tu meta chuan University of Chicago nen thok dunin project MYST kaltlangin an ma ni malak to na zir chen na an nei an zir chen na atungin no pang le ke roten social media platform sang sang an man dan thunun theina siam parental supervision and control chuan kum no pang zok ta na social media him taka man konga apui lo ti an huchuak zir chen na thar atanga alan danin nu le pa te thunun thei le no pang zok ta na social media man na khu khit le hun bi thia siam chuan no panga hong anei tlem hle no pang zinga nun ha thlak tak paltlang mek chuan social media man lo chu an hasat zual ti an huchuak project MYST he meta and youth social emotional trends ti na ani a survey ya hian tlero sang khat chuang hne na zir chen hi kalpui ani until mu chwa he nu le pa le no pang te po in an thlo vial bok social media man konga chungte thunei na pek emo man thei hun chung siam chuan no pang te social media man na sat lo pha na athen ran lo ni in alang JK Business Services involving la ya hian digital code sang sang kan kola mobile phone company brand sang sang kan kol ba ka iPhone model thar ber po kan kole laptop le desktop computer aman tlom achanga aman taw thlening do thlan tur kan nei bok powerhouse lama hian electronic device sang sang ba ka inverter le battery do thlan tur a om electric wiring man ro sang sang a om ba ka electric wiring kan ti sak thei bok CCTV le intercom installation po kan ti sak theya internet sakle cha Airtel Extreme Fiber connection en tiklai po in kan ti sak thei boke mobile phone le computer le akai hnote repairing kan ti theya
kan bungrua te hi kan shal chwa nuwa after sales service momal tak pek chunjom hi kan thopui alani ringe JK Business Services samphai veng lai NHIDCL in an intiam anga akun taka kongsiam zo an tumthu an soi Kolachip District Bosap Purabat Silan mangai hawin Nimin Khan Kolachip District Huam Chunga National Highway Thom Chat Chungchang le tun hnai NHIDCL te lakapol then katin lung oilo na anlan tiu chungchang malak na sang sang te thlir ho ani a NHIDCL IO te chuan an intiam na anga an hna chu ahun taka zo fel an tum thu an soi Purabat Silan mangai chuan tun hnai lung oilo na lan tir ani laya buai na lian sual om lo na atana thok tu zong zong te chunga lom thu asoya kongsiam hna tu chak zo kalpui tu le an intiam na anga ahun ruat chunga len chuak nge tu le sum a om mani chuan ahun taka contractor te bir tang pe chuak turin NHIDCL ho tu te acha Kolachip DC chuan tlom ngai pol VC le MJA te chu thopui chunjom zel turin asoma mipui ta na thilpoi mo kongsiam hna chu lo en puya lo vil zui turin angen ngalani Kolachip SP pularin puya vate pu in thu soin buani lian thamjok athen lo nan police ten theitop an chwa thin thu asoya muan na aom theina na magistrate le YMA te thopui na lom thu asoi bok clear ho na huna hian NHIDCL IO te chuan an intiam na anga an hna chu ahun taka zo fel an tum thu an soi rualin an hmal ang tura an mamote an thlen ngala thu khom chuan kongtra aom theinan theitop patho ho zel anin huam thu an soi ani MNF President Puzoram Thanga ex-Chief Minister chuan vo in State Day Pualin an huai talan ang hian chibai buk na ati chuak vo in February ni somni sang ni somni purukhe Mizoramin India dan puin hnuaya state anga in rail bol na ni champha voi somthum pakwana ani a kumsang ka zakwa somre pasari February ni somni khan Mizoram chu Union Territory atangin den munsang zo ka India ram state somni pathum na ni tura hlan kayani Mizoram State Day a hian Mizoram State lo pian chuana kalkonga kan the ngil to ngai lo tur kan ram le nam ta na nun na hlutak hlan tu te le an the na zong zong hlan tu te za na chibai kan buk thar le chu Mizoram State lo pian chuana hi MNF le India Sarkar in rem na tu thung ra ani a kumsang ka zakwa somre paruk zun ni somthum khan India Sarkar le MNF chuan in rem na tu thung peace accord kan saina he in rem na hian India ram IO in Union Home Secretary RD Pradhan in asaina zoram mi Zongzo IO in Chief Secretary Punal Khaman asaina ram hnuai le ram chunga MNF zongzong te IO in Punal Dengan asain bok Punal Than Hola khati laya Chief Minister po khan remna atan hian atho hlok hle chu wangin he remna hian tuma ralbang big omlovin kan zawain kan tela ahum himpo kan zawai mo phurna ani peace court lotling berzing mi kan le theina konga mizo mi pui zongzong te ko shan te zirlai te sarkar na thok te le Mizo National Front MNF te kan telvika chu wangin Mizoram State Day hi Mizoram chunga cheng tan mai ba ka mun sang sanga cheng Mizo mi pui zongzong tan athu em ani midang te state nei ain Mizoram state kan nei dan achang thung zo ka ang het zok boka Mizoram State chunga cheng te chuan state dang te nei ang kan nei vek pi alama hum him tu ILP in rem na tu thung peace accord le India dan pui chunga mi India dan pui lak atang pu a in ven na Mizoram tan bi ka special provision chuan na article 371G kan nei le zel bokani India ram tana Republic Day le Independence Day alut ang thluk zatin Mizo tan Mizoram State Day hi ahlua alut na sharangin he ni mangreng theila adu om hle mai chu wangin vo in Mizoram State Day voi somthum pakwa na he alut na shathar le chungin him le lom taka mang turin Mizo mi pui zongzong te du sak na ka hla na chu ati ani Airport che thachung changa PIL lut Guwahati High Court in ngai tua le hun tur bituk ani Nisom pasari thani sangni somne Paruk Khan Guwahati High Court Chief Justice Asutosh Kumar le Justice Michael Zothan Khumaten Lengpui Airport Cheichat PIL case chungchang an ngai to le thula na in atalan danin contractor pakhat zok zoram chana ukil JC lanun sang chu court masa an na tho to chin affidavit thelu turati ani angin court a hian affidavit a thelu ta affidavit talan ani dan chuan zoram chana hian civil work a chhun cheite a khoya nithum thlathum sangni somni pani a Kane na anin rem na baka ni sari thasom pakhat sang ni somni pani khan in rem na siam belin ana khoi zongzong chu cheng vaibel thasom pakwa point panga paruk ane ko thupek anga anna endik tu ten anna tho chin ni khat thasom pani sang ni somni pathuma an endik ang chuan za asom kwa paruk zo to ti ko ta an thlen ti an soi hemi mai baka court order ni thum thasom pakhat sang ni somni panga a
กามลวเลโซรัมชันนัทโตจินไออันดิกตูสอลการินโคดอาเซียตีรนิดานินนิขัดละสมประกาศสารอิสมนิปังอาเทงอันนาโตจังอาละบางอสอยเดจุกามละมนาละมาชวนเช็คอินเอเรียสแควร์เมตรสังอาสมลีจุเสียมชะตาอินเทียนทาร์เสียมเตละงายเฮงเตหิเช็คอินเอเรียจุอมุนทาร์อสนอันนี้หัวเจียเสียมเทอันนี้โดนติโกตาอันเทนโซรัมชันนาละมาชวนอัดสูงตูเสียมอละงายโอดาร์ฮีคอมพานีเทนโตนี้เอ็นอันดีไซน์เตปมอันนี้นัวอัดสูงขู่ฮีจันอันนี้อังติโกตาอันเทนโซรัมชันชวนฟิดาฟิดาเฮียน PWD เตชวนปูซาสตีลคอร์ปอเรชั่นจูอัดสูงเสียมตูเฮียนอันทั้งอันมันรมันตัวโปคอมพานีอินนิขัดทะเลสางนิสมนิปลีอันดินไลโลกเจียงนัวสมงาปรุกจูนิเรียทะเลสางนิสมนิปลีขันอเปียกโตทูอสยานาฮิซาสมกัวปริยัตโซโตอังินไออินสวยคอนแทคโตเตอุกิลเจสีลันุนสางเฮียนฟิดาฟิดาชวนเลี้ยงปุยแอร์พอร์ตอันหัดโถชะโลอังอัลลันชันจูแอร์พอร์ตดังตัวเนียนกันเตะขินทินอวางอันนี้ทูอสวยเลี้ยงปุยแอร์พอร์ตเจนอินโปรเจกต์อัตานเฮียนเจียงไวเบจะสมทุนปะกัวบอร์กามลวันนาไวเบจะสมปะกัวปอยปังอาปะกัวเละโซรัมชนะนาไวเบจะสมปะกัวปอยปังอาปรุกเวลเสียสังสนอันนี้ไลน์ชิลงเมกาลายารอยแอร์พอร์ตเจ้านานเจียงไวเบจะสรุปไลสังสนอันนี้เจียงไวเบจะสังนี่ไลไม่ลกปริยาโกปินัทบาร์ดูไลอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเจชัดเละนาโจนานสังสนอันนี้ถูกสวย PIL เทลูตูวานันชวงอุกิลโจเซฟเลชันหิมาเรนเทยชวนโกตาหุ่นดีละนาเตเอ็นเซียนาอจุลังนาและโถโซโลเตทลาโกตาเทลูพัลสักอันนี้ทุบัวฮิมาสนิงาสังนิสมนิปรุกะไงตัวอันนี้เลยอังรัมหุนสปอร์ตคอมเพล็กซ์มีปุยอันเวียงนูทัดตูนิเงยอันเชียดอภูตอกเชมนะเปียพูตินโกดบุลาอันพุงคอมปีนั้นมุนเอียงเฮกุมินจันวารีนิสมนิปนิคานเลงเตระมาอันทามาตักษามุตลักเราขบินอากางลมามิสวากุตัวนิเงยอันละนาวางินรัมหุนสปอร์ตคอมเพล็กซ์ MHEP ชวนเฮทีนาอโมพูตูมันช่วงไงตูรินทุนไอตูเตอันโลเงินตัวอันนี้เฮมิจุงจ้างอาเฮียนปีละนุนเอียงเอปัสสาวะลัลโมยกายเป็นสุพุลิสเตนมันตัวอินวอินคานไอโซดิสติกโกตาอินละนะรัมหุนสปอร์ตคอมเพล็กซ์ขดลางมีปุยตะจู local council ไก่สวยอินไอโซดิสติกโกตัวละเฮียนอันปุงโคมารัมหุนสปอร์ตคอมเพล็กซ์ขดลางสวยตูตะจวนอันเวงมีปีละนุนเอียงเอตัวที่นาเฮียนอปัสสาวะลัลโมยกายเป็นจูโมพูตูนิเงยอันเชียทูเลดานน้อยอันนัทยอังเบระเชมอันพูทูอันสวยอัจุงทูเรียนอันนี้จุงจูเบลชัวพัลสักเราตูรินทุนไอตูเตอันเงนั่นนี่เฮบากะเฮียนลัลโมยกายเป็นจูอันเวงชุงรับเลโตเราตูรินอันเชียตีระอารับเลอันนี้จวนอัจุงเองโปเทงเซโมอันพูเราตูทูอันสวยจันจินทัลเชียติโตมาอินจันจินหลังสาจวนอิโลง่ายทะเลอังอูมิโซรัมหุ่นดังเตอังบุกินวอินสมนิทนิสานิสมนิปรุกสมาดาสวนประคัดคานจำพายอิดินทะเลอังอูเนฮเมียบุงนิจางสริติทุปุยมังอิน State Day of Prayer นิวจำพายฟิลตามันอันนี้ State Capital District Headquarters และ Block Headquarters อตรงใจรัวหุ่นมันตูระสรการรัวมันอังอินตุกินคานขบุง Community Hall ละโปตรงใจรัวหุ่นมันอันนี้Press Information Bureau PIB หวยหดินวอินคานมิโซรัม Journalist Association ที่ชวนเอเบรนสมนิปันหิสังหิสมนิปังอารุราและเจติโรริสเตนขัวสินเตอันเบนหุ่นอันโตขณะที่จันชินทาร์กันไงคลากเทเตอันนี้จันชินทาร์กันไงคลากโจตักเตค่า CCN YouTube Channel เอ็นเลทเทอันนี้